sizoyishintsha sifake i-African law ebusa abantu base-Afrika ukuze lemthetho esivimbelayo ngoba namhlanje ngisho inkosi ngathi kunemboni la ngifuna ulokhuza kuthiwe nomthetho awuvumi implemented Roman Dutch law. Uyabona ke mina ngikhuluma ngoba ngiyazi lento sengihlale ejele 10 leminyaka nenyanga ezisithupha ngeRoman Dutch law ngokuthi nje ngifuna ukuthi kukhululeke izwe lakithi. Angizwa ngendaba lento engixoxayo. Ngiyazi ngosi. Ayibona ngosi.